Kei te piki haere tonu te maha o ngā tamariki e tūkino hia ana i roto i te āhurutanga me ki o te manatū oranga tamariki. Ka rea nō kia pēnei rawa te kino o ngā tatauranga mō ngā tamariki e tūkino hia ana. Mai rāno i te tīmatanga o te mahi pūrongo tū matanui a oranga tamariki i te taurua mano te kau mā waru. Nō reira, kia tirohia ake ngā tatauranga hō o te wā. Hei tā te pūrongo e kia nei ko te mana whakamaru tamariki motuhake i te tau 2020 ki te tau 2020 mātahi, tata ki te 500 pēpi tamariki taiohi hoki i rongo i te 700 tūkinotanga i taua tau kotahi. 289 tamariki i rongo i te tūkinotanga ki te tinana ara 340 ngā momo tūkinotanga ki o rātou tinana. Nā 183 tamariki i rongo i te tūkinotanga ki te hinengaro. 252 ngā take tūkino hinengaro i pā ki e nei tamariki 183 nei. 77 i rongo i te 88 tūkinotanga o te taitō kaitanga. 58 ngā take aro kore moke puihi meki i rongo hia ai e ngā tamariki 34 nei. Ko te nuinga o e nei tūkinotanga i hua ake i ngā wāhi pēnei i te whare o te whānau o ngā kaitiaki rānei i āta tohua e oranga tamariki i ngā whare pupuri taiohi rānei. Ko te itinga o ngā tūkinotanga nei i hua ake i ngā wāhi kāri āta tohua e oranga tamariki ara pēnei ngā momo tūkinotanga kamahia e te hunga tauhou. We've got this data, let's act on it. Let's find ways to make sure that not one more of our tamariki mokopuna is in this position. I don't want to see one more child hurt or harmed, whether by the state, whether by their whānau, whether by their caregivers. And we've got the data, we've got the ability to collect it. We know this is happening. Let's find ways to make sure we start to reduce it and actually eliminate it and have our babies safe. Ka tahia noa oranga tamariki ka whakarewa rautaki a motu e tohu ana i te ara hei whai e kore hāhā e te tūkinotanga me te taitō kaitanga i Wainganui i ngā whānau.